Amore 2011! Ureshino Daiboken! Azkenean, beste urte bat Amoreek eta Etxanoko zelai eta kultur zentroan gaude, Mangamorearen jatorria! Hori da gogoak daukadana hori Japoniarrera primeron pasatzeko! Baina historioa hasieratik kontatuko dizuet. Ez baldin badakizue ere, Mangamorea 2007an sortu zen Amorebi eta Etxanoko udala eta Amets Kultur elkartearen eskutik. Euskadi osoko manga anime ekitaldirik handiena sortu zutelarik. Baina, oraindik ez dizuet esan nor naizen. Ureshi naiz Mangamorearen maskota eta gure laugarren urte hurrenaren ospakizunean zeuen gidaria izango naiz. Okaeri nasai! Lehenengo atala! Ganbare! Ureshi! Hasi da gure bidaia, ekitaldiak, tailerrak, hitzaldiak, baina gure lehenengo geldialdia eszenatokia izango da. Mangamoreari hasiera emango diot. Eta Japonian oso ezaguna den para dantza oso ondo egiten duten neska eder batzuekin dantza egingo dut. Dantza hau 1980 urtean sortu zen garai hartako disko musikan oinarrituta. Goazen ba! Neska hauek Amore Dance taldekoak dira, eta Granada eta Bartzelonatik datoz. Gainera, Bartzelona, Valentzia eta Granadako hainbat lehiaketa irabazi dituzte. Eta Espainia osoan eta baita Portugalen ere iritziak dira. Ze ondo egiten duten, ez da? Ze koreografia polita nire kantarako! Begira, han nago! Sentitzen da beti bere txean, rol jokuak eta pelikulak, zelaietan bere parada, horantxe da momentua, ezberdina ikusten da. Errespetuz, ezagutu, hemen ondoan dagoena. Egin ondoren softcon bat ikusteka gogoa jarri zait. Goazen ba! Hara! Gladiadoreak bezala borrokan ari dirata! Baina arma bigunekin! Ze divertigarria! Itxura denez, jokalari beltzak irabaziko du. Ez, txuria! Ez, beltzak! Hau lioa! Nork irabaziko ote du? Beno, utzi diezaiegun borrokan eta guk guazen Asia mai jokoen txokora! Bai divertigarriak! Egia esan, hainbeste joko ezberdin daude. Neuk ere ezin izan ditudala denetan jolastu. Baina oso divertigarriak dira. Orain marrazki, origami eta Japoniar idazkera tailerrak zeuden. Ez dut ditut galdu. Ze ona!
Manga pertsonaiak marraztu eta margotzen ari dira! Norbait ni margotzen ari alda? Beno, berdin dio. Oso politak dira! Zea bilak diren gazte hauek, ezta? Ni oraindik oso traketxan naiz olako figurak margozteko, baina haiek primeran egiten dute! Ze ondo ari diren! Origamia da papiroflexia! Olako irudi politak egiteko oso esku ona izan behar da! Neska hauek azazkalak margotzeko tailer egiten ari dira! Jo, ni azazkalik ez dut eta ezin dut margotu! Honetan aditua naiz, noski! Japonian jaio nintzelako! Ai, ez dakit zer idazten ari den. Noski, Japonian hiru idazkera mota daudenez. Hiragana, katakana, kanjia... Noski! Kanjia da! Eta oraindik ez dut ikasi. Hori bai! Hori badakit zer den katakana! Eta hain ondo pasata gero, itzuli gaitezen berriro lehenengo itzaldira! Irriketan dago! ¿Cómo nace la idea y por qué un manga? Pues la idea es que yo me dedico a hacer libros de management al uso, normales, escritos, y llegado el momento pues me di cuenta que la forma que mejor tenía para llegar al público más joven, que es el público en el que yo trabajo normalmente en la multinacional textil en la que estoy, pues era a través del dibujo y sobre todo del manga, sobre todo por la expresividad, ¿no? Entonces lo que en su día busqué fue una persona que es mi compañera en este proyecto, que es Leli Álvarez, que hiciera los dibujos y poder transmitir las ideas del libro que yo tenía escrito en una historia que fuera una historia gráfica y que fuera una historia sensible para el público y que pudiera llegar mucho más. La historia pues trata de una historia normal que podemos vivir en una de las tiendas en las que yo trabajo, en una cadena de moda, en donde, bueno, pues como estamos viviendo en tiempos de crisis, la persona que está trabajando al frente de la tienda pues tiene problemas, las ventas no llegan y la gente lo que solemos hacer en estos momentos es echarle la culpa a factores externos, ¿no? A la crisis, al entorno económico, a la climatología, a otras cosas. Y nunca buscamos siempre los problemas en el exterior, pero nunca buscamos las soluciones y muchas veces nosotros somos los que tenemos las soluciones para estos problemas. Entonces, bueno, pues como toda buena historia manga, aparece un personaje que es el bueno, que es esta persona, la protagonista, la que tiene el problema, la que tiene que sufrir en sus propias carnes este problema. Hay una persona que es el malo, que como en muchas ocasiones nos pasa en el mundo de las empresas, es el jefe que presiona, que mete caña y que no nos da soluciones, sino que solamente nos pide resultados. Y hay ese guía espiritual o ese maestro Jedi, o como lo queramos llamar, ¿no? que nos abre la puerta al sendero luminoso, ¿no? que es el personaje que a lo mejor sería para mí el protagonista de la historia, que es el responsable de una cafetería de la tienda de al lado, que no le va dando soluciones a la chica directamente, sino que le va mostrando el camino para que ella misma sea la que se encuentre las soluciones. El tema del dibujo manga lo que conseguimos es que sea muchísimo más atractivo, que tenga mucha más llegada y que tenga mucha más pegada en el público al que va dirigido. Ze pena! Lehenengo eguna bukatu eginda! Oso ondo pasatu dut! Zuek ere bai, ezta? Eta eguna modu ezin jabean bukatzeko! Fangorka DJ-en musikarekin berriz dantzan egingo dut!
ezazue urriak 14an egitara osoa. Bigarren eguna, mangamorearen garrantzitsuena. Gaur karaokea, cosplaya, bideojokoak, hitzaldiak, para! Eta dragoi bulako bikoizleak izango ditugu! Hau zirrara! Bigarren atala. Mirai no. Ureshi? Betidanik oso gustokoak izan ditut bideojokoak. Eta 80. hamarkadatik hona asko aldatu dira. Horregatik ezin falta mangamorean. Are gehiago. Beste batzuen artean, Virtua Fighter Bost, Capcom Fighting Jam, Naruto Rise of Ninja, Virtua Tennis Lau, Taiko no Tatsujin, edo Gran Turismo Bost bezalako tituluak badira. Eta bideojokoetatik tailerretaragoa, amigurumi egiten ari dirata. Amigurumia, Japonian erabiltzen den puntuaren teknika bat da. Hauek bezalako peluxeak eskuz egiteko. Ni bat nahi dut, mesede! Aia! Cosplay hitzaldia! Ez dut galdu nahi! Cosplaya! Aurrez aurre! Durante este año ha tenido una relevancia importante dentro de los concursos de cosplay que ha habido en España, o que históricamente tienen importancia, por lo menos para mí, en el cosplay y en España. Tenemos a Bere de Benís, de Barcelona, alias Piruletosa, ganadora de la representación por España en el World Cosplay Summit en el 2009 y quedó segunda en Japón, dejando en la mejor posición que ha quedado España en todos los cosplays que hemos ido al Summit. Nico y May ganaron en el 2008 en Barcelona en Summit con sus trajes de Tsubasa, y este año también han sido los representantes por España que han ido a Nagoya otra vez al Summit. Luego tenemos a Lirin, aparte de ganadora de múltiples concursos este año a lo largo de todos los eventos que ha habido por España. Representante de este año del Yamato por España en Brasil y dejándonos en muy buena posición. Ha sido quinta posición, yo quedé séptima, o sea que súper bien. Sae, este año, aparte de segunda por España para el Yamato y en el grupo participante con el FG, ha ido a París a representar a España. Sari Sua, que el año pasado, Susari, el híbrido, hace 2 años quedaron terceras, fue la representación de España por el Summit, y es de las cosplayers más importantes que hay en el País Vasco. Con la llegada del Summit, la erupción del Summit en Barcelona, yo creo que fue un impulso mayor para que la gente se tomase más en serio, y esa seriedad se contagió al resto de provincias de España, de Murcia. Yo, desde fuera, más o menos, esta impresión me ha dado, aunque ha sido bastante progresivo. Lo hacemos porque nos gusta, para pasar un buen rato, cómodos. Mientras que lo hacemos, poniendo las telas, confeccionando, cosiendo. Pero también un poco dándole evento y compartiéndolo con los demás. Entonces es lo que dice Lili. Llegó un momento de inflexión que al principio pues, tú vas a los eventos sin ánimo de participar en nada, pasártelo bien, hacer tu trabajo, echarte cosas con la gente. Pero como todo va evolucionando, y fue yo creo también un poco el punto de inflexión el World Cosplay Summit, que te exigía una performance en algo para poder enseñar un poco lo que tu cosplay. Te obligas a cosas. Pero por ejemplo cuando empecé, yo iba en Granada y en un evento no había ni concurso ni nada, simplemente pues tú ibas con tu disfraz, la gente te conocía o no, te echabas tus fotos y pasamos un día muy agradable. Iba con mis amigos, todos hacíamos el cosplay que queríamos, pero hacíamos karaoke, hasta que al final decidimos, pues todo el grupo, decir, si vamos con cosplay a concurso de cosplay,
dejemos el karaoke, ¿no? Dejemos a los que cantan bien y vamos al de cosplay, que es el que nos toca. Y entonces empezamos en grupo cantando todas, haciendo un baile, y de allí pues ya la gente se fue pues ya dejando un poco el cosplay, y pues yo y Laura lo fuimos tomando un poco más en serio y decidimos pues lo que decía Marta, que es el concurso del Sumi, que es súper chulo, que te vas a Japón, que haces Yo creo que el tema de que decir, el que gana va a Japón, y como es el sueño friki por excelencia de Japón, es como, ¡ay, va! Creo que la gente se esforzase un poquito más para conseguir el viaje, quizás. Es precisamente esto, de referencia a la gente que... Depende de qué parte del mundo vayamos, el cosplay se ve de una forma o de otra. Por ejemplo, la parte europea española, efectivamente, la gente de Italia, Francia, Inglaterra, Finlandia, coincidimos todos en que el cosplay te tienes que hacer. Si estás en Japón, la visión es totalmente diferente. La parte asiática del cosplay no tiene nada que ver con lo europeo. No. Los europeos sí somos de confeccionar nuestros propios trajes, más que nada pues por el valor que pueden tener para cada uno y el trabajo que se invierte, que es lo que habéis comentado. Pero en la parte asiática sí hay muchas, ¿cómo decirlo? Allí lo normal no es hacerte el cosplay. Allí tú lo que tienes que hacer es, incluso hemos conocido a gente coreana, tailandesa, que es profesional, que se gana la vida con el cosplay, que es impensable aquí en Europa. Bueno, muy poca gente de Europa. Y lo único que son chicas muy monas que se van a la tienda, se comen el cosplay, le hacen sesiones de fotos, les contratan para... Son modelos de cosplay. Y esta gente son cosplayers y reconocidos en su país y se ganan la vida de ellos. Cosplayera Costaldia.
Neska hauek Urrengo Yamato Cosplay Cupen Espainiako ordezkariak izatea lortu dute. Zorionak!
Ikusten dute naizela inoiz aldatuko. Ara, zu nortzara, nitaz cosplayatzen ala? Ze diozu gazte? Etorkizuneko zu naiz. Eta zer ari zara hemen? 2011ko mangamorera itzuli naiz. Hain ondo pasatu nuen errepikatu nahi nuela. Ea, Tarasuren txokoan ramen batera gonbidatzen zaitu. Ze jatorra zaren etorkizuniko ni? Tarasun honelako mimoekin egiten dute ramena? Bai, utzi rolloak. Zu atxeden hartu eta jan ezazu ramena. Orain nik segituko dut gure lagunekin bizitak idatuan. Eskerrik asko etorkizuneko ni, gero ikusiko dugu elkar. Utzi nire esku. Beno ba, jarrai dezagun. Nintzen gogoratzen zein interesgarriak ziren iraganeko ordenagailuak eta beren retrojokuak. Hau zirrara! Hau dena gogorazteak txikian nintzenean sentiarazten dit. Partida bat jokatuko dut, ea... Ez, txantxazen lagunok. Zuen gidaria naiz eta alik eta ondoren egingo dut. Uresi boterea! Karate erakustaldia! Karatea. Denok ezagutzen dugun arte martziala. Diotenez Okinawan sortu zen, Japonian. Txinatarrek menderatu nahi zituztenen. Hala ere, txinatarrek beraiek izan ziren sortu zutenak. Eta beste arte martzialak ez bezala, hau, etxaien gandik defendatzeko sortu zen eta ez erasotzeko. Francisco Javier Ayerra senseiak eta bere ikasleak ondo dakite. Ikusi bestela nola ondo pasatzen ari diren txikiak. Ziur primeran pasatzen ari direla. Ikusiko duzue bukaeran opariak izango dituztela jakitean. Hala ere, oso serio ari dira. Guraso guztiak etorri dira eta alik eta ondoen egin nahi dute, ezta? Bat! Bi! Bat! Bi! Ze uste zenuten? Nik ere haiekin entrenatzen naiz. Agurra! Eta orain helduen txanda da. Estatu mailan txapelketa bat baino gehiago irabazi duten karate zale adituak dira. Erreparatu erabiltzen dituzten tekniketan. Ikusgarriak dira! Ukigarria! Nik haiek bezalakoa izan nahi dut! Ixen zaitez, gehiagi hitz egiten duzu! Barkatu! Hori da teknika hori! Horiek bai mugimendu arinak! Txondigarria! Aparteko teknika du! Zein indartsuak diren!
Animearen bikoizketa Euskadin! Lehenengotan, txalobero bat mesedez gure bikoizlarieri, Felix Arcanazo, Edu Gorriño eta Xebi Atentzia. Nola bihurtu zineten bikoizlari? Gaztetan, ez dakit, 18-19 urtekin hasi nintzen fizika ikasten, Leioan, eta maiatzean edo, 82ko maiatzean edo ikusi nuen lehenengo anuntzioa dobladoreak behar zirela, prestatzeko. Eta, bueno, ni sasoi hartan, ni Euskaldun berria naiz, eta sasoi hartan buruti zitzen pasatzen bikoiztu nezakenik. Etxetik ospain nauen, uda guztia Andaluzia aldean pasatzen nuen, alizan nauen moduen biharra topatzen tabernetan, daulako lekuetan, eta berriro agertu zen bikoiztaileak eskatzen anuntzio bat periodikoetan, eta orduan aurkeztu nintzen, gogoratzen naiz Xeberri, berak egin zidala proba bat, proba hori gainditu nuen, da urrengoa izan zen, kursillo labur bat egin, eta gaina sasoi hartan kursillo egin da laster-rasten zinen jala nien, danak ziren berriak eta jentea behar zan, eta hori, 82ko irailean bertan edo urrian ja zintzen nire lehenengo doblajeak eitzen, eta gaur arte. Historiako ikasketak eta iztekotan, eta zer egin eta lanen bat bilatu eta honekin kombinatzeko edo, eta bardin, ikusi nuen, ahotsak behar zirela, Galdako estudiorako, eta presatu nintzen irailan, eta gauza bera, beharrezkoak ziren abotzo mota guztietako jentia, eta, egin genuen 15 eguneko ikastaro bat uste, otoso laburra, 15 edo hilebetekoa. Gelditu ginen boltza baten, gero abenduan hasi ginen ja konbokatoriaka, eta hasi ginen erderaz eta euskeraz bikoizten dira, bietan. Eta gaur arte, jarraitu dugu bikoizten, tanetarik. Garai batein genuen freelance moduan, gero kontratatuta, enpresentzako merkeagoa zalako, gero atzera hasi ginen freelance moduan, eta ebile gara Donostin, Bilbon, eta Euskal Herriko estudioetan, danetarik egiten. Ni irakaskuntzan dengoen, karreri amaitu barri, irailen irakaskuntzan hasi nintzen, ikusi neban, nire buru hor sartut bizitza osorako, nintzako zan sekulako kondena zinuen. Orduen, pizkat hori bikoizketaren barri izene ban, ez lagun batek abizo, galdeko ikastaro egiten da bizto, erakargitzen zaten, handik eskapetiarren, da neko sorteko izin ginela. Momentu konkretu horretan, egotien. Dragoi Bola mundu osoan sekulako arrakasta izan zuen, nola gogoratzen duzu zuek bikoizketa? Hasi ziren gogoendeko Pilafekin hasi nintzela, hor agertu da, Pilaf da, hasi ziren serie, itxura honeko esan, batez be, hasi ziren gogoan badukazue, zan zazpi bola bat, sorta baten bilaketa, eta horrek alako, planteamendu iniziatikuek edo klasikoek die, eta erakargarriziek izeten die beti. Baina nik neu bentzet inora enaban sekule susmau, zenbaterainoko arrakasta eukite ban, eta zenba jenderentzat Dragoi Bola izen zan, euren haurtzaroko edo nerabe gaztaroko serierik kutxunena eta favoritona, eta gaur egun ondinope, harritute geratzen az. Hasieran akordatzen az, nobedade puntu bat zeukalaz, marrazki dizidunak izan arren be, lotxagabekeria handia zegoen. Alde hortatik, politxe zan, ez? Gero hasi zienean borroka askokin eta olako gauzakin apur bat aspergarriagoa bihurtuz. Oine Dragoi Bola Z-kai haren egun hasi ginen bikoizten. Dragoi Bola Z-kai esan duzu oin dela gutxi hasi zaretela bikoizten. Zein pertsonei berbera segitzen duzu egiten? Niri eman doztie Son Goku haundi dala. Vegeta esjotake da, bilurnaz barrio Kamehame tolako gine azterakoen dana iztarrize urratuko ote duan. Gogoan duzu guztok izan duzuen beste animeren bikoizketaren bat? Gogora etorrez jata Holmesen egin ebanien hainbaten vegetaren oso desberdine izango zan hainbaten askoz be personajen pausau eta lasaiz jau eta hor matizek eta emoteko aukeri eguen eta nik hor asko disfrutu neba. Horbiz diretzat oso serie hona zan,
detaile ugari eta aberatzak eukan musika aldetik, soundtrack, esagatak eta aldetik, marrazki aldetik uste dute beste pausu bat izen zala, guretzat behintzat ikusi doazen marrazkietan, eta bueno, orokorrean nik uste dute oso serie ona zala One Piece. Zoroak zoro. Hori, nik eitzen nagoen personajea oso matxu edo hori, bueno, ez zaukan pixo ondirik serien, ez? Baina nik egin ditun itzulpen gehienak eta egia esan nire asko gustatzen zitzan, bueno, hori lotxagadekeria puntu hori eta gainera, bueno, erronka bat, za? Txalo de bat, mesedez. Gamba Nippon, Mangamore eta Uresi Japoniako biktimen alde. Gogoratzen dut orain dudan adin bera nuela gertatu zenean. Ustekabean harrapatu ninduen, ezin sinistu. Baina benetan zer gertatu zen ohartu nintzenean, ezin nintzen geldirik egon. Hau, Mangamore, Amorebieta Etxanoko udala, eta nire izenean ez ezik. Euskadi osoa eta mundu osoaren izenean ere. Gure Japonia maitea, 2011ko martxoaren 11an izan zuen lurrikara eta tsunamiaren biktima guztien aldeko omenaldia da. Hau da gure omenaldia. Eskertu nahi diogu horma irudi zoragarri honetatik Angela Alonsoren laguntza paregabea. Gamba Nippon! Eta eguna amaitzeko, Coverin zuzenean! Bai!
transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Eta hemen duzue urriaren 15aren egitarau osoa. Gaur azken eguna da. Baina berdin primeran pasatuko dugu. Hori da hitz egitea hori. Aurrera da! Amaierako atala! Arigato, Mangamore 2011! Mirai nauresi, zekingo dugu gaur? Ei, dragoi bolazetako truntzen naizela, izu. Ba gaur loliten munduan murgilduko gara. Lolitak? Zer da hori? Neska politoriekin zerikusirik aldauka? Ba bai, Lolita moda Japonian 70. hamarkadaren bukaeran sortu zen, eta bere estilo propioa edukita, gizarteak agintzen zituen ohiturak hautsi zituen. Horrela, kultur berri bat sortu zen non jazteko askatasunak barrokoan eta Edward garaian erabiltzen zituzten jantzietan erreparatu zuten. Ara, interesgarria! Ze azkarra izango naizen etorkizunean! Horixe baiet, ze uste zenuen ba? Gainera internet jakinduriaren iturria da! Kontatu gauza gehiago, mesedez. Ederki. Ba, Lolita ezberdinak daude. Gothic Lolita, Sweet Lolita, Classic Lolita, eta beste asko denak harrigarriak. Kanadako TV5 kateak eginiko Orzigi Lolita izeneko dokumentalean Loliten mugimendu osoa agertzen da. Ze polita! Atsegin dut! Baina itxoin! Honena, orain hasiko den Loliten desfilean ikusiko duguta. Hala, nola dakizu guzti hori? Ai, bai despistatua zarela, Etorkizunetik natorrela, motel! Orain erne dauden Lolita mota ezberdinak. Bai, ez dut bakar bat ere galduko.
Eta orain, aikido erakustaldia. Aikido. Ahalik eta men gutxien aikinez, aurkaria menderatzeko arte martziala. Serioak dirudite. Beldur pixka bat ematen dute. Orain kenjutsuren ordua da. Aikido praktikatzeko bambuzko ezpatak erabiltzen direlarik. Hara, Kenshin gerlari samuraia telesaietik aterata dirudite. Ninjas, robots, geishas... Fuji, karate... Kimono, Sakura, Asia... templos, rascacielos... moverme en tren... Por supuesto tecnología... Y gente muy rara, ¿no? Estaba muy lejos. Yo creo que Japón se ve siempre como una leyenda, ¿no? Es como... Está muy idealizado. Me costó 6 meses no levantarme por la mañana y decir, estoy en Japón. O sea, todos tenemos la idea del tema de reverencias, la gente es como súper educada, que yo voy a llegar allí y voy a flipar con todo. Todo el país acaba siendo como una maqueta. Yo creo que esta es una razón por la que muchos extranjeros ven un atractivo a Japón. Las pintas que tenían algunos cuando iba caminando por Shibuya eran cosas que aunque habías visto en documentales y habías visto en series de anime, verlo en persona es una experiencia traumatizante, diría, ¿no? He tenido un interés por conocerlo y por sumergirme aquí, por venir no solo a viajar sino a vivir. La gente que escribimos un blog, los españoles que escribimos cosas en un blog, generalmente escribimos cosas bonitas, ¿no? Pero claro, a nadie le gusta contar desgracias en su blog, ¿no? Aizu Miraino Ureshi, badakizu zer ari diren. Jakina, hau Reikia da. Reikiaren sortzailea Mikao Usuiren istorio harrigarria kontatzen ari zaizkie. Hara! Baina neska horiek ezagutzen ditut eta? Iñakiri Ondo Reiki maisuaren ikasleak dira. Egia esango dizut. Reikia sekulakoa da. Harrigarria da nolako lasaitasuna duten. Haze lasaitasuna. Energia edokia eskuetan bilduta eta teknika ezberdinak erabilita, haiek ari diren bezala, denok gorputzean dugun energiaren bidez medikuntza naturala lortzen da.
Ba, nik asko sendatu dezaket, energia asko duteta. Ez. Urte asko behar dira entrenatzen teknika hauek ongarriak izatekota. Naiz eta gure lagunak asko lasaitzen ari diren. Apostu egingo nuke ez litzaiekela axolako esperientzia errepikatzea. Haze lasaitasuna, ezta? Zuekin Yu-Gi-Oh! Karta jokuaren txapelketa! Non sartu ote da nire orainaldiko ni? Ara, Francisco Javier Ayerra da berriro. Henekien ziatxu irakaslea bazenik ere. Ziatxuari buruz, hau esan dezakedana da. Japoniar masajea da non gorputz atal ezberdinetan presioa egiten den, eguneroko estresa hobetzeko. Gainera japonieraz, ziatxu behatzezko presioa esan nahi du. Eta bertan erabiltzen den sendatzeko teknikarik erabiliena da. Hori bai enbidia ematen didatena. Lasai, masajeaz besatzen. Ezintu den aurkitzen, Uresi, baina non sartu zara? Zure bide naiz non nahi. Hain interesgarria zen Yu-Gi-Oh! Txapelketa? Ez daukat erremediorik. Bera, utziko alditugu pakean lasaitzen. Ados nago. Beno, orain goazen karaoke lehiaketa ikustera. La 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 bestu nahi dut. Utzi horro egiteari. Mirai Uresi, abestu nirekin. La 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 la. Kendu paretik. La la la. Venga Uresi. Ez esaten dizut. Jo. Ara, ze ondo kantatzen duen honek.
Eta hau da urriak 16ko egitaraua. Aizu! Hori nik esan behar nuen eta... Jo! Zen motza iruditu zait honetan ere. Pena da berriz ere bukatzea. Hain ondo pasatu dut ez nuela nahi bukatzeri. Ben, Urexi, ni etorkizunera noa berriro. Espero dut primeran pasatzea hurrengo Mangamorean. Hala ere ni badakit baietz. Eskerrik asko, Miraina Urexi. Oso polita izan da ni heldutan ezagutzea. Agur denoi! Laster arte, lagunok! Agur, Miraina Urexi! Lagunok, ondo pasa duzue? Bai? Benetan? Ba, orduan hurrengo Mangamorean ikusiko dugu elkar berriro. Ni Japoniara itzuliko naiz, hurrengo urtean gauza berri piloekin itzuli ahal izateko. Laster arte, laguna! Ekialdetik datore eguzki bat, argi berri ematen duena. Beti alai bere begirada, gelditzeko etorri ote da. Urexi da, bere izena, eta urriro zornotzan da. Jolazak da, abenturak, komiki baten bezala. Ametsak egia bihurtzen diren lekuan, lore bat jaiotzen da, bihotz garbietan. Urexita gogoak Mangamore honetan, betirako da poza, zaizu beragaz, oka erina zai. Dantzatzeko makinen artean, sentitzen da beti bere txean. Rol jokuak eta pelikulak, zelaietan bere parada. Horantxe da, momentua, desberdina ikusteko-ta. Errespetuz, ezagutu, hemen ondoa.